Kampuni ya Rojaja Meru nio mewasnete namba 8 kiri kampuni 90 iria cieja na gutungata bubundi gurune. Akiaria mwerekeria wa nkiama ya kuthuja kampuni cia Roji nio WASREB na ugite mewas nionanite guchumia gukunene haria nande beru itie kinya baruga yayo ya ngugi kwa miaka 5 ijite. Au kabere mewas niraeja gwa baruga ya kurita ngugi kwa miaka 2 yake iria nikionaniria kiati WASREB iri na witikio bunene kiri ngugi iria ikuritwa ni mewas. Muthumburiuki katumenyithie chionkuruki. Nandiro angina mewas rumbite kona license ya miaka 5 nikenda gutigiriba gutambia Roji ndene kaunti Meru. Undubra mumbikite nyuma kwa namba 8 ki kampuni ile chionda chiomba kwa nyana Roji ndene Kenya. Tumiriji itine Julius Itunga abisa nene WASREB rwangina rwathuri nikenda kwa nyana license iji mutujona naru kagitagarabo kaineka na akari kujukia uge wao. Tukiangalia kutoka kwa ripoti yetu ile tunaita impact report ama performance report ya Kenya nzima, mewas ilikuwa nambari 8 kutoka kwa kampuni 92. Tumekubaliana na washikandau wote ya kwamba mewas wapate license ya miaka mingine 5 kutumikia wananchi wa kaunti hii ya Meru kwa kuwasambasia maji masafi na kushughulikia pia ile maji taka. Ituko meo nyuma turai na license ya miaka 2 ira ituika kukwire kuthira ndene ya murijwe 8 na thai kuinga ngureti tarambere boega ndene ya mewas tumbite ku ndene ya regulator wetu WASREB au turati tukane kwa license ya miaka 5 suto shonka muntu badirikare to county government no to support na kumba kuna management njega mbene ya kutambia Roji ndene ya Meru na okiakulwelia itare rathirire turana license ya miaka 2 but improvement nene muno kwithira tukumite ki bracket ya miaka 5 na kwithira riu to compete na company iringi ira nene ndene ya Kenya. Teute manto amotho na tukugwirwa muno no ntubwa county government yetu muno tutongere twi governor wetu kawira na antuba WASREB the regulator baraba eja na license ya kumba kueja na Roji. Amabubu abisa mnene wa mewas ama minister wa Roji kaunti Meru baugite mubango jao nandi ni gukinya maturene nikenda gutigira ntorobe kubo kinyanirwa Roji. Rutere rwa rungi county government kweria ku support ni rutere rwa rural areas. Sana iria cia rural areas ciumbite kwithirwa ciulanite miaka mingi muno na kinya WASREB ku ariu tuka join hands kenda tunkuma na rural areas tumba kutethia antu barabangi ba Meru batomba kinyirwa ni roi kiuke kia biere kankora kwa tunumbango jo munene muno twatentera na fadhili betu tukomba uswa Roji twarukomba gutwika rusa fry Meru town yonde na kinya thigirite area Meru town irire ya Nkunga irire ya Rwiri gwita othe ukina mumonka itinara giaki mikira tubonde bakomba kuona Roji na plant itu kwirigira through kinya the Tana Water Development Agency bata mbere betu temantu ya Roji batu kuja design na think very soon tukomba kuona Roji rukomba tedia antu betu ba Meru na Meru will be happy as per the manifesto of the government. Na ndine rereo kulingana na WASREB ni antu babengi kwenyange Roji na bangi kulea. Tumeanza campaign tunaita Operation Lipa Maji, Operation Linda Maji, Lipa Maji. Na hiyo pia tunaomba watu wa Meru wasikane pamoja nasi kama regulator na serikali kuu kupitia kwa Ministry ya Maji na Ministry ya Interior ili tuweze kulete hiyo kiwango ya kupotea kwa maji chini. Hiyo 45% ni shilingi zaidi ya bilioni 11. Nkiripotra Uru TV Bitambuthuni Muriuki.